Llaqta masiykuna imaynallan kay hinata noqanchispas chayrunchis Centro Poblado Wara Wara Tinkuy 2024 mink'ariwanchistaq wawqichanchis Cecilio Kutipa chaypi qhawarisqaykichis hina aqnatan paykuna kay wasimanta huñunarikuspa t'imputa mikhiyuspa ima pananchikkunapas sumaqta wayk'iyusqaku hinaspa kallpachaykuspa puririmunku pacha kay tinkuy nisqama maypichis tuparinqaku kay comunidadkanpas hina qoñamuru paykunawan kay watan tupashan qoñamuru qayllanpi kay tinkuy aparinanku chaynaqa aqnatan aparikun aqnata qhawarichimusaykiku qhawariykusun kay piñan kashan aparimusqayku. Kuraq tayta mamakunata tapuqtinchismi niwanchis llallisun kay tinkuypi chayqa allintan rurunqa chaqranchis nispa. Aqnata chayamunku kay wanukunqa muquman wanukunqa q'asaman pikunachus maykunachus kay tinkuy nisqapi tuparinqaku ñawpaqsi purimuyta yachasqaku iskay ñawñinta carreteranta muyumusqaku hinaspapas uran ñawñinta kaypitaq qhawarisqaykichik hinos qayta paykunapas camionkunapi chayrimuspa ura yushanku mananchiskunapas kaqllataq wawqinchiskunapas sargento manta p'acharusqa wakinpas riki carrunkupi napaykuspa kusisqallaña paykuna chayrimunku aqnata llaqta masiykuna qhawarisqaykichis hina chaymantapas qayta kallpacharikunku aqnatan puririshanku paykuna. Churaki wawqillay wara pignara wara llaqtanchiskunara qispikanchi pawkartambo Paco y señor Texi Gutiérrez, siguiente gobernador del Centro Poblado Wara Wara. Aqnatataq chayayunku warmi qhari qillwakuna pananchiskunapas llapanku kay tinkuna pataman chay piñan suyamuchasqa comunidad campesina Qoñamuru takikuspa panachanchis Herminia Texi kunkachampi aqnachatan p'anaykunku. Aqnata nuqaykupas puchukay patama chayanpuyku nuqawanqa watamanka mañacha wawqiykuna panaykuna anchata ñaychakuykichis mink'ariwasqaykichismanta tupakusunña.